Lebs iwashi bya mahungu ya SABC hi Mashala Twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. The current state of affairs is unprecedented and it is concerning. Commissioner wa maphorisa General Van Masimula u ri nkwetlembetano eka vufambisi bya ndzawulo u fanele ku herisiwa hi xihatla. Mduduzi Mnisi u ntshixiwe hi bail eka nandzu wa ku dlawa ka Likhona Force. Commissioner wa maphorisa tiko hinkwaro General Van Masimula u ri xiyimo xa vuhlayiseki bya Commissioner wa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi xi tlakusiwile. Masimula u ri leswi ta endzhaku ka nxungeto lowu nga endliwa ehenhla ka Mkhwanazi. Lieutenant General Mkhwanazi u endle swihehlo swa vukungundzwani ehenhla ka holobye bya maphorisa Senzo Mchunu. Masimula a vulavula na vateki va mahungu eka pfhumba ro herisa swibalesa leswi nga riki enawini eVanderbilt Park edzongeni wa Joni. Ku jamelana exikarhi ka vurhangeri bya xiphorisa ku ya ku nyanya namuntlha Commissioner wa maphorisa General Van Masimula u tiyise ku vutomi bya Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi byi le nghozini naswona va nga tile tindlela to tisa ku wa hlayiseka leswi va kona endzhaku ka swihehlo swo chavisa ehenhleni ka swirho swin'wana swa SAPS swa le henhla leswi Mkhwanazi a nga swi vula hi nsota eka mahungu. Well, in terms of physical protection, you know that, as I said, he's been getting threats to his life in that province. We have beefed up his security. Masimula u ri swihehlo leswi nga vula hi Mkhwanazi swi ve na xiave xikulu eka ntshembo lowu vaakatiko va nga na wona eka South African Police Service. Let me unequivocally say the current state of affairs is unprecedented and it is concerning, unfortunately, and requires uncompromised intervention to restore public trust, stability in the organization. Masimula ange anguli ta swihehlo swa Mkhwanazi a nga se va na nhlengeletano na President Cyril Ramaphosa. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu loyi na yena nga khumbeka hi swihehlo leswi nga vula hi Mkhwanazi eka vateki va mahungu so u na vuxaka byin'wana byo karhi ni mulukunkulu wa vugevenga Vusi Kate Matlala kambe holobye wa kaneta ku u na vuxaka ni n'wamabindzu loyi a nga yimela ntengo ekhotsweni ra Kgosi Mampuru. In response to the recent allegations made by Provincial Commissioner Mkhwanazi, and while respecting the President's call for calm, the Minister of Police, Mr. Senzo Mchunu, feels it is important to clarify the following. The Minister has never met Mr. Matlala, has never spoken to him, nor has the Minister ever requested or received anything from him. Swihehlo swa Mkhwanazi swi tisa mahlo eka ntiyiso wa ndzawulo wa xiphorisa lowu faneleke ku hlayisa tiko. Nhloko ya vunhlori bya le xiphoriseni Dumisani Khumalo u hume hi bail endzhaku ku khomiwa hi swihehlo swa vuxisi ni vukungundwana n'hweti leyi nga hela. Kasi nhloko ya Hawks eWestern Cape u ta khomela eka xivandla xa Khumalo loko a endliwa vulavisisi. Nhloko ya hofisi ya President eka ANC Sibongile Bisani u ri mhaka ya Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a yi vuli leswaku tiko a ra ha ri na mhaka no lwa na vugevenga. Bisani a vulavula eBarberton laha a ye ku ya chavelela va ndyangu wa khale ka xandla xa President David Mabuza loyi a nga ta lahliwa hi Mgqivela. Bisani u tlhela ku President Ramaphosa na mfumo va fanele ku nyikiwa nkarhi wo languta kahle swihehlo leswi nga endliwa hi Mkhwanazi. Mkhwanazi u hehle holobye wa maphorisa Senzo Mchunu hi ku nghenelela eka mintirho ya xiphorisa no va na vuxaka na swigevenga. I think the President has made a statement, even the African National Congress has made a statement that the matter has been deferred to the President. I must just hasten to say that this is not an abdication for the fight against crime, the fight against corruption. The point of the matter is that it is important that we give space to government to enable government to actually resolve what is in the discourse. Vayoweri va fiketela endyangwini wa khale ka xandla xa President Mufi David Mabuza eBarberton eMpumalanga ku ya chavelela. Namuntlha swirho swa ligi ya vamanana eka ANC a va yise xikhongelo endyangwini wa ka Mabuza. Mabuza wa 60 wa malembe u lovele exibedhlele xa le Joni vhiki leri nga hundza. Ku na migingiriko ehandle ka kaya ra Mabuza. Ligi ya vaxisati ya ANC va kombise nxiximo hi ntirho wa xikhongelo xa manyano.
Va tsundzuke Mavuza tanihi muhlanganisi na nandza wa ntiyiso wa vanhu. He's a leader who will take no for nothing. He's a leader who was focused. He had a direction. He knew what is it that he wants. At the helm of everything, he was so passionate about development in Mpumalanga, particularly in rural areas. Mavuza u vuriwa ku va a hoxe xandla eka ku nyikiwa ka matimba ka vavasati, ku katsa na le ka mitlangu. U nyike mpfuno wa timali eka xipano xa bolo ya milenge xa vakhegula. He helped us with the soccer kit in 2011. Our team started in 2010, and in 2011 he managed to help us with the soccer kit and also soccer boots. Remember, we were 30 by then he managed to buy 30 soccer boots and also 30 soccer kit. Hi 2014, Mavuza u simeke David Mavuza Foundation hi ku kongomisa eka dyondzo na ku tlakusa ntshamiseko eka lava pfumalaka. Pfhumba ri tshembise ku yisa emahlweni ntirho wa rona. We took about plus minus 3,000 kids, 3,000 young women and men to the higher education institutions. Another thing that the foundation used to love to do, or what he, the former deputy president, loved to do, was to build houses for the elderly. We have built houses. So many houses were built in Kangala, Dr. J.S. Moroka Municipality, Tembisile Hani, even in Babaton and the surroundings, and where he comes from, Pola and other places. Xandla xa President Paul Mashatile u languteriwe ku vulavula eka yin'wana ya mintirho yinharhu yo tsundzuka Mavuza mundzuku. Meyara wa DA eka masipala wa Umngeni eKwaZulu-Natal Christopher Papas u sole swinene swihehlo swo nghenelela eka van'watipolitiki eka mintirho ya le xiphoriseni. Papas u ri swihehlo swa muxaka lowu swi fanele ku tekeriwa enhlokweni swinene. A yangula swihehlo leswi nga endliwa ehenhla ka holobye bya maphorisa Senzo Mchunu hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal. Ndlovu u dlawe eka rakwe eMpopomeni malembe mambirhi lama nga hundza. U baliseriwe ku hlaya emahlweni ka nsati wa yena na n'wana. Vahehliwa vanharhu va katsa na Induna Zwelithini Buthelezi, loyi a vuriwaka ku va mulukinkulu wa vugevenga, xikan'we na vahehliwa kuloni vambirhi Thabane Hlongwa na Khayeli Shabalala. DA va ri ku dlayiwa ka Ndlovu ku hlohloteriwe hi swa tipolitiki, tanihi leswi a lwa na ntlawa wa vugevenga lowu a wu kumeka endhawini ya ka vona hi nkarhi walowo. I think the information that General Mkhwanazi has put forward is not something that's new to us here on the ground who actually have to experience it every day. You know, the cases that go on forever, the police's inability to sit down when we have evidence to present, the complete blocking that we get from national intelligence structures. I mean, we've seen people being arrested at a national level. When they arrest people, it's usually the ground runners, the footmen, the foot soldiers, and it's not those people who are in positions of authority who are actually pulling the strings. Just in the municipality next door in Mpendle, we've seen an Nkosi being arrested also, linked to this case, linked to murders in his area, and linked to the same police officials, the same crime intelligence people, the same ministers that we have known for many, many years are involved in these sorts of things. Besides that, the links of the people that we assume and we know did pull the trigger, we know that they have deep political influence, not beyond this case as well, and that's been, sort of been vindicated in what's happening in other courts. DA va vilerisiwa hi ku tlakuka ka ku dlayiwa ka vanhu hikwalaho ka tipolitiki, tanihi leswi tiko ri kongomaka eka nhlawulo wa mimfumo ya miganga lembe leri taka. We see at every local government election there is a spike in these sorts of incidents because of the reasons that I've mentioned. But again, the structures to stop these or the structures to undo these are not always put in place and are not forthcoming in terms of prosecutions to make people scared from continuing to do these things. Vandla ri tlhele ri kombela leswaku ku va na endlelo ra xihatla ra vuavanyisi leswaku ndyangu wa Ndlovu wu kuma xiheri. Mhaka leyi hundziseriwe eka siku ro hetelela n'hweti yaleyi, kasi vahehliwa va tama va ri ekhotsweni. Hise mahlweni mahungu ya SABC. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya mhani wakwe wa 87 malembe u tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Lisiva Lidwaba wa 40 wa malembe a tlhelele ekhoto le Seshego ePolokwane. U vuriwa ku va a dlaye mhani wakwe wa mudyuhari Raisibe Lidwaba ekaya ka vona ka Maxaxani ehandle ka Seshego.
ntlawa wa vadyuhari na minhlangano ya vaaki a va ri komiseni ka ku vilela ehandle ka khoto ya majisitarata wa Seshego. Va koxa leswaku muhehli wa 40 wa malembe hi vukhale a nga nyikiwi bail. Muhehliwa a nga endlanga xikombelo xa bail. U hehliwa hi ku dlaya mhana wakwe Raisibe Ledwaba wa 89 wa malembe hi vukhale. Masalela ya mufi ya kumiwe endzeni ka bakiti. Nandzu u hinseriwe eka siku ra vukombo n'hweti ya Nhlangula lembe leri ku yisa emahlweni na vulavisisi. In consideration to the fact that you are abandoning bail, and by agreement between your legal representative and the state, your matter shall be postponed to the 7th of October 2025 for the purposes of further investigations, and you are to remain in custody. Swirho swa ndyangu swi amukele xiboho xa muhehliwa xo nga kombeli bail. Ngwana a tsoma re ke tlo go bolaya o dumele go tlo go bolaya o nyake wa ka go thuša nambe go tsiwe step number 1 step number 2 go fitlhelela taba e solviwa. Vaaki veri vadyuhari va fanele ku vulavula hi ku xanisiwa no hluphiwa ka vona emakaya ya vona. Taba e diregileng ke gole shoro ka nnete rena ba kgakolo re beya ditaba ka dipelong tša rena ra gomola tša dula go fitlhelela ebile go ba le bothata ba go swana le ga re a swanela gore re gomole. Bokoko ba phumula di case so bokoko ba padisha maphodisa le social worker go bereka. If motho dia something le ska emela gore a fitlhe stage se tsa ra bola ikoko phakishang le report sa le ka pela. Muhehliwa u tatama a ri exitokisini ku fikela a tlhelela ekhoto hambi sitetano mufi u ta lahliwa hi mugqivela lowu a Maxaxani. Holobye wa Mavuthu Angie Motshekga u andlale mpimanyeto wa ndzawulo yakwe eka komiti ya palamende. Bandla ra MK ri bakanye mpimanyeto loko hi le tlhelo EFF yi ku mpimanyeto wu xenga tingwazi leti nga sirhelela tiko. That the state exists for 3 reasons. Any state loses legitimacy and credibility if it can't provide these 3 points. The first one is that the state must feed its people. The second one is that the state must develop its people. The third one is that the state must defend its people. All nations throughout the world are jacking up their budget to the GDP to defend their people because a state can lose legitimacy once it can't defend its people. That's the spirit that I would want us to understand why we support this budget vote. We support it for the reason that we cannot allow or run a defenseless state or a defenseless country. As MK Party, we reject this budget in its current form, not because we do not support our soldiers and veterans, but we do so because we refuse to endorse a system that prides itself with failing our veterans and our people. South Africans deserve a better budget that fights poverty, not just wars, a budget that builds homes, not just barracks, and a budget that restores hope, not bureaucracy. And I thank you. To date, this department has not finalized a national database for military veterans. Provincial offices are still not fully functional. The call center is non-operational. Military veterans receive no reply within 30 days to acknowledge receipt of their applications. And in Q3 in 2024, the department only delivered 37 houses against a target of 225. As the DA, we fully recognize all military veterans who render their service to any of the recognized military organizations, former special forces and non-special forces who were involved on all sides of the South African Liberation War from 1906 to 1904. Honourable members, the EFF rejects the 2025-26 budget for the Department of Defence and Military Veterans. Allocated 57 billion for defence and a paltry 878 million for military veterans, this budget betrays our soldiers, veterans and national security. It prioritizes international debt repayments over the dignity of those who defend our sovereignty. Where is our defence strategy? The 2015 Defence Review, meant to modernize the SANDF, lies unimplemented, gathering dust a decade later. Wanuna loyi a hehlwaka hi ku dlaya wanhwana wa 14 wa malembe Likhona Force
u nyikwe bail ya magidi 5 wa tirhandi. Mduduzi Mnisi ari ekhote le Roodepoort. Mnisi u khomiwe endzhaku ko kumeka ka ntsumbu wa vanhwana enhoveni le kusuhi na le kaya ka vona eDurban Deep evupela-dyambu bya Joni. Mfumo wu tirha vumbhoni lebyi hambanaka na bya mbhoni yo sungula loyi a ri murhandziwa wa Mnisi. Mbhoni yi vule leswaku a ri na Mnisi siku leri ku nga dlayiwa Force. Information that I read here is on page 10 of 24. That shows that on the 31st May 2025, time 16:55 and 49 seconds, the applicant before court, the tower shows Daviton. 31st May 2025, time is 17:14. Just 14 minutes past 5. It shows here that it was at Daviton, whereby he had communication with another person named Fishy here. The tower shows us Kagiso. So the girlfriend who he called could not be called to say the applicant remained with him from the time he came from the return up until the next morning. That's a lie, according to the tower location of his cell phone, correct? That's correct, Your Worship. Gqwetha ra Mnisi u ri a ku na vumbhoni lebyi kombaka leswaku Mnisi yena wo hetelela ku voniwa a ri na n'wana, naswona mbhoni yin'we ntsena leyi ku nga khale ka murhandziwa wa Mnisi loyi a hehlaka leswaku Mnisi a ri na yena n'wana loyi a nga lavi ku tirhisana na maphorisa. Ku tlhela ku va na swihehlo swa leswaku Mnisi u tlule swipimelo swa paroli ya yena, kambe gqwetha ra yena u ri va nga katsakanyi swilo tanihileswi ku nga timhaka timbirhi to hambana. The thing is, why at this stage do we still have him as a suspect? Yes, that I cannot answer. No, Yosip, I'm asking, hence I said it's just academic. Why are we still having the applicant as a suspect in this case when clearly there is no thread of evidence linking him to the commission of the offense? Yes, our law allows that he can be granted bail whilst the police are investigating the matter. That is acceptable. Bandyangu abatsakangi bail ya Mnisi. Bese sithi thina njengoba isaphenyo noba umgcina ngaphakathi kodwa ke umthetho asinawuphikisa. Nalapho ke akukho nto sihlala sihappy kodwa ekugcineni besifuna thina kuze kutholakale ngempela iqiniso ukuthi ngubani. Kasi yalawa emakumu ya mahungu ya namuntlha ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka famba ka 30 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni leswaku mundzuku kona maxelo ma ta ma tshamiseke kasi loko langutisa kwala Western Cape kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kasi loko langutisa kwala a xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ni rhelela yi fika kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape ku languteliwe moya lowu nga ta va ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala xikarhi ka xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku ta va ku ri na moya kha ya emahlweni a langutiseni leswaku ti-temperature ti tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo titimela laha nga ta va kha ku titimela kwala Pretoria ku titimela kasi na kwala Johannesburg yi kha yi famba ka 17 kasi Springs nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 17 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela kwala Musina kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele Blingwater Hlaniki Botsoleni kasi na kwala ka Maphata kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela loko
langutisa kwala dorobeni ra Polokwane kona ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa exifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela kasi Skukuza 27 Bombela 22 kasi loko langutisa kwala Standerton kona ku ta va kha ku titimela famba ka 19 wa ti-degrees loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona Richards Bay 25 dorobeni ra Durban kasi kona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela kasi Mthatha yi ta va kha famba ka 22 East London 23 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela ku titimela kwala George kasi Mossel Bay nakona ku ta va kha ku titimela kasi Cape Hagalas nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 16 wa ti-degrees kasi dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela kha famba ka 14 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi nakona Springbok kasi yona yi ta va kha famba ka 21 kasi Kuruman ku ta va kha ku titimela famba ka 19 kasi na Upington na yona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela ku titimela Sasolburg kasi Volcom nakona ku titimela kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ta va kha ku titimela yi famba kwala ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa exifundzeninkulu xa Northwest kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela loko langutisa kwala Rustenburg 20 kasi loko langutisa kwala Mahikeng kona ku ta va kha ku titimela famba ka 19 wa ti-degrees leswi a mi khomele swona eka maxelo riperile